Mutombo, a foreigner from Katanga, arrives in Kigali chasing a beautiful girl named Jolie. But Jolie already has a boyfriend and rejects him. Obsessed, Mutombo bribes her brother, her friends, even sends fake gifts, but nothing works. Finally, he tricks her with a fake diamond. Jolie steals it, thinking it's real, only to discover the truth. Mutombo is a scammer who has deceived many in Rwanda. Furious, she exposes him, and even his own worker turns against him. Bande bose nje muri kubwira ari bivugana n'abantu bawe my to gifts none murashaka gushaka ibise n'ibiki uranga ahantu hari za limuzine n'ibiki byose biya nazo zayigura bagiye guservice gushaka n'uwo twashitse umva tayiwanyu yawishimishije uyatayiwanyu ndabikundiye muri umunange yishimye ni byiza nabikunze reka mufata telefone yanjye nayishimiye Well, gift. Itutayiwanyu rero bitumva murambiwe ugenda ubwire mama umugati ngiye mfite umusore unkunda ejo ariko vuba araza gufata irembo nzakubwira mu minsi iri imbere amaze iminsi mbone nkwerekeze kubera ko njyewe nakubwiye nta wundi muntu ushobora Hapana, ndabona muroga Sharomu uriya mupeti, ndabona muroga binaweza leta maskandara hapa Rwanda. Ndabona mugonga eba takwaye. Sasa hapa nikiita Nyiri Maso Bayeri, mina mwita, mina mpatia, mina mwambia kanda mpatia franga comme ça atoshe ule pe. Inaweza kuwa boni pe. Biko e grana ngai. Ya malamu. Sikia. Unaweza kuwa na samile pale. Ni lazima sienda kubanki kuna ni kufa maishange niko na besoin ya samile kwa telefone yangu. Nitumie samile ndakurudishia usijali. Sasa ile makopi ya madiama zikipita ndani kwa msanda kurudishia franga zako usijali. Wewe tuma tu kwa telefone yako. Ndiyo. Papa ndugire kibazo. Iraba ibaye 255,000. Ndaibuka niko naisabi. Ndabinote quelque part. 255,000. Comme ça ma dollar iko sama ma 170, $170. Hakuna shida. Ndabinote comme ça wenda kurudisha sana ndafika ku banki. Ndaretire franga ni fait échange comme ça nikutire ku mobile money. Sawa. Ubifanye baba. Sawa. So, ukuntu rero nshaka ko tukorana nukuvuga ngo njyewe ndakuzongera kugira marke ya mapiere. Urabona ko wowe urafite banki, umaze imyaka ukora ino business, kandi nanje ino groupe ino kampani yanje
yarizewe cyane, niyo mpamvu bamuhaye lisansi yo gukorera mu Rwanda. Subiza igihugu cyanyu ukuntu ari igihugu kigendera ku mategeko cyane. Bamuhaye lisansi yo gukorera mu Rwanda, comme ça urumva ndize ba ministre niko nabo ba député ba sénateur minjobe n'abapatiaga ba madame. Ejo nahaye muntu Diamant nakuye Katanga Chikolobwe. Diamant ilitosha kule dagoni kizira kuzili traitement hapana. Naizanye direct ndayimujyanira ebana bayikozemo madame mukufi ungu niwe mugore wa mbere wambaye chenette nziza ya Diamant mu Rwanda. Sibyo? So papa, ikintu kiyari ngiki ndashaka tuzayikorana ngohereze bintu kuri zima Diamant ya bien comme ça nawe ukina. Anga ngendana manani. Ndagomba kugendana marchandise cyane. Comme ça utanga commande tukakora bakakuzanira delivery direct mu 2 jours bazikugeza. So izmi avion dukoresha avion. Je ndafite private jet yanjye. So maybe una gift imbere y'umuryango. So ushaka kumbwira ikintu ngo no, ushaka gufite abantu gift se uje kubimbwira na I thought it was you. Come on. What's happening? Izo gift zuzabana. Ever in my life kuva naba muri iyi nzu mugambere nakirenge. So nta wundi muntu rero natekereza ko yayinusibye wowe. Chat. Please listen. None se ninde wundi wabahaye gift? Habaye n'undi muntu ntabwo naza kubikubwira. Ni gift imbere y'umuryango. Akurikirana, right? Come on, ndakurikirana. Na gift ngize ngo ni imyenda ngo ni ibyo namuzinjiriza. None se imyenda yangezeho matches me. Niyo wana yambaye. Wambaye imyenda utaranambaza niba nanjye uyohereje. Come on. I thought it was a gift, like a surprise gift. I swear. Nice. Nese guteze mu kazi nabari gusinzira cyane muri hot shower. Yende itegure papa bagawe tire kumunege ako iriya myenda y'imbeho reka nzayambara. Okay, let's go. ambwire ngushaka ibigenda gusa akera uzamba sibyo kamanye tazana turutse akagitekerezo cyiza. Alright, let's go. Si ibintu byose uba wabijyanye ku kazi. Nibyo wambaye none bikubereye. Haiko sasa umesoma. Ona hapa mu Rwanda nilikuwa na basenateri abo bayuhi. Abantu nyeretse bose kari abantu mafaranga ubwo ntabwo ushobora kuba biri hejuru. Wewe uko picha yako ndakupatia kupe chini. Hakuna shida. Waambie zina yawe ni nini? Zina yawe Ni Sadiki. Zina yawe ni Sadiki. Sawa, Sadiki on. Marchandise zenye ndakuletea. Ziko na valeur ya 20 millions francs rwandais. C'est approximativement à peu près 16 000 $. Comme ça, tu as fait deposit. Tu as deposit, il y a 20%. Comme ça, mon 2 jours, tu as la marchandise. Tu as deposit, tu as numéro à banque. Numéro à banque. Numéro à banque. Tu as deposit, il y a 5 millions. Comme ça, tu as 5 millions.
5 millions. 5 millions milioni zitano. Milioni zitano washyira kuri iyo konte. Komsa ukimaliza fanya utanifaka alerte, utanifaka bipe niko komsa niwe kama wazishizeho kushirima. Ni mesh. Hapana, meshi kuti. Peti hizi ni madiama zigurishwa South Africa. Hizi madiama zambara bantu bo muri Amerika. Sasa ni meshi ya peti. Fanya kuna shida. Na ubundi ntugire kibazo ya madeni. Ntugire kibazo. Uri kubona ukuntu uri kwihuta. Yewe ndafite kazi kenshi ndashaka ngende kubonana na ambassadeur yageze mu Rwanda, ambassadeur ya Congo yageze mu Rwanda, ndashaka sasa mbonane nawe komsa kazi yanje ikomeze igende neza. Na kuko bingine bintu ari abantu ngiye kwakira bavuye mu Europe kule kwetu. Urabizi nje ndakunda gukorera cyane mu Europe. Sivyo? Nashizeho. Sawa. Merci, washizeho? Yego. Merci. Hakuna shida. Comme ça wewe sa vyote vitafika huko mu Rwanda utanani utarecevoir appel yanje. Sivyo? Usikuwe na shida. Dada.
last time nakubonye uri kutambuka ndavuze hii buyana inazidia mutu ndavuga sasa kutumeho mundu wanje nakutumeho mpeti wanyingorera amasuku sometimes ngiyamuhereza mabuye y'agaciro ese ni wowe wantumye buriya ni ndiyo urashobora kushira akanimero kawe pardon iyi ni telefone ngoresha mu Congo iyi ni telefone ngoresha mu Europe iyi ntabwo y'Iburarizo iyi niyo ngoresha mu Rwanda akina pana nakupatia ya iPhone kanimero yako mama parce que mimi niko na gahunda ya danze mfite makahunda menshi ntaka kukukorera urabona jena hapana umva buretse sinzi niba ari niba ari Mutombo Jean François Kitenge alias Pepele ndo majina yangu ndio ngiye ufite umukunzi hapana vitu yangu buretse gatoya ndashaka nje nawe kugira niba ari Mutombo niba ari muki ufite umukunzi ntabwo nge nawe byakunda joli urona mutima wanje yakubonye avuze voici l'os de tes os nakubonye musi wa mbere navuze uyu ngo agomba kuba mama w'abana baje urabyara Mutombo Junior mukunzi ariko bityo hatari joli vraiment ndashaka vraiment ume umwanya ndashaka kukwereka icyo mugabo ari cyo ndashaka kukutuza neza sheri metani kubebe Ulaya pardon simbizi ibyo burimo ntabwo byiza ariko sinyeneye basi nipate kanimero ya kwasa dada uzongeye kugaruka hano kandi majoli sasa majoli bana watoto wa mwana kwa shida dada nilikuwa nakwambia wenjo anje we niwe mundu urinda buzima bwanje pardon sikia dada ndabizi bitwa joli sibyo ndashaka ngugwire niwe mundu ndakufite ndago nabaho vraiment nakukunze cyane pardon dada sikia kidogo kuko kitu nataka nikupatie joli hapana ni babaikisha joli hapana nitesesha hapana nitesekesha vile joli hapana hapana mimi Mutombo hapanitekeseshake hivi hapana usinitese wala wapa nimupige frapi nimuoneshe diama nimwambie hii ndio diama mimi nataka nikupatie uone giza katanita haka mu 2 minutes utajikuta mwai kitanda 2 minutes sima diama mala hii utaona kama Mutombo ni mtu gani sana hii ananita Allo? Allo? Oui, mimi nakusikia Joli. Izina lyanje ni Mutombo alias Kipepe. Sasa wabonye foto na kutumia kwa WhatsApp. Ile ni diama inauzaka $25,000. Mimi nataka nikupatie. Maanake ndashaka ibe sembore nikwereke ko nje nakukunze. Ndashaka ngwereze ile diama ndakupatia hayo.
ndashaka gusohokane ku mahoteli meza, ndashaka ngwereke Mutombo ni munduki, ndashaka ngwereke ko uri mukobwa mwiza kurusha abandi mu Rwanda yose. Manake Jolie, mimi nataka nikuoneshe kama wenjo manake wenjo princess, wenjo mukobwa mukuru hano mu Rwanda, sibiri? Ndio. Nta kibazo, none se uragira ngo Ndashaka bigende gute? step urashobora kunyemerera ngakusohokana ngakugurira verre imwe ya wine step. Sawa, nta kibazo, urambwira ahantu turi buhurire. Okay, ndakubwira shiri wanje. Merci beaucoup Jolie. Merci aussi. Mutombo mutoto wa Katanga manake anakuwa Kigali, batoto ba momi yote bana Mungu baba. So cheers pants ku buzima bwacu. Uretse ibintu byo kuvuga ngo umuntu arakunda tu gusuzugura undi cyangwa akamudegrada ko ndagaramenya ni munduki. Ibyo binakunda nabonye bikunda kuba mu bakobwa. Reba nakuzanye. Ntabwo ndiba muno kusohokana ngo mujyane mu kabare. Ahantu bantu bose bakubona babone ibote yako hapana. Ifo nikulete fasi moja hivi ahantu heza cyane urabona view yose ya Kigali. Sibyo mama? Sibyo sheri mwiza? Bebe wanje. Mwaka chezi na ndani. Urumva? Ufata mubwire ko niba ushaka umbwire uwawe nanjye mubwire uwanje, rekana n'abare bashaka. Ashana n'abare bafite. Ashana n'abare bafite. Acha tufanye tu. Sibi. Ndakuonesha ndakuwemo wafasi zote magambo zote. Nda kibazo zake. Kondisio imwe achana na wengine wale wa petit bandi, wale petit bandi achana nao. Nukubirebaho nyine uko twitwara niko C'est chérie. Je suis vraiment heureux. Ndashaka maremo kabla kunywa tugende ku piscine pale tufate chokulia comme ça turentre Ulaya. C'est vile chérie wanje. Kabisa. Oh chérie wanje. Ya vraiment usa neza. Usa muzukuru wa Mungu. Au nom de Dieu, Mungu mmoja. Anakuwa metisi. Ndio, alabi. Anakuwa metisi. Kiana sana. Kitoko mabe. Yes. Yes. Twende basi kwa piscine, si vile? Ndio mama. Ndio. Wakiana sana wewe. Jina ndo mtu.
Sasa yasheje. Kinini kubera ko babantu twakoranaga kiro baragiye. Bakimara kugenda rero nibo bagize akabura byose. Ntabwo rero byari bikikunze ariko Kunda wabwira uburyo bwawe. bamubwira ugashaka. Birekaniye. Ubundi amafaranga tuyatse. Igihe twahereye iyo ni yanjye nta muntu tuyifatanyije uramamo ntangahe ibanza arakwipima ibanza mureke mazi ibyo nyine n'uburemere umuntu wayimpaye ndamwizeye niyo mpamvu nayizanye uburemere bwayo ndumva bucika reka mushyire ku mashini ariko ndi kubona nta cyizere oya ubwo kandi bya bindi byawe byo gupimisha ijisho genda fata ibyabigenewe upime kinayumva ntabyo wumvamo wo gupimisha ijisho reka murebe kubyumva urumva si iki reka murebere iyo ni bwondo uri kuzana ibintu byawe ushaka kumwegera Meze bite se? Sawa. Meze bite se kwa? Meze fresh. Wari uryamye ariko? Aya nende kureba televiziyo tu. Niko. Munza amazi si meze fresh. Amazi. Ikibazo cy'amazi. N'umuriro n'inzu urakora fresh. Ariko manzi ngenge tuma utishyura. Ngo? Ibyo bituma utishyura. Cyangwa ikanzu kibiwanyu. Mani iyi nzu irasura mani akira. Iyi nzu imaze amezi 5 utishyura. Iyi nzu yambwiye niba utabonye ayo mezi 5 isohokera ugenda. Ntabwo mvuga ukuntu ushobora kubura amafaranga ukwezi kwa mikoro kwa gatanu. Mani bibaho ko umuntu ashobora kubura amafaranga. Bibaho. Ubure no ukabura n'ukwezi na kumwe mani. Mani umugabo mani. Gahunda nuko kimeze. Nuko imeze ugomba kurara umpaye igisubizo bitabaye ibyo ngibyo. Ejo urafata varisi yawe da. Isohokera ugende ku neza. Byo ushaka izindi nzu. Sawa. Timbaje n'igikizongera zigiye gusigamo hano hejuru. Ariko nacyo. Muki? Nawe naribi. Wowe bikurikirana n'ubworozi kumvugisha. Kandi utaramvugishije ndaza kwirera nawe. Mugakire. ntabwo wambwira ukuntu iyi ntuza atari iya nyayo siko umuntu wayimpaye kumva umuntu wayimpaye niwe ukora import muri East Africa kuri dia akaguha igicupa risa ninde se umva ni umukongomani witwa Mutombo yumva ngo baramuzi abantu bose ko ari we Mutombo wimportinga amadiyama kandi Mutombo yizewe niwe yiguhaye nta kintu ufite pe Mutombo uzi abantu bazi gutuburira ukuntu bangana ngo uzi abantu bazi gutura ukuntu bangana nta kintu ufite pe uriya muntu yasikaminze kuva ryarira uzi ko no muri Kongo bamwirukanye
ntamubona aza hano mu Rwanda kugira ngo no muri Kongo ariruka kubera gutubura. Uruzi ko ufite bo abo nkwamunyereka tubereka ibintu tumukorera ariko wenda twari kugiye se Hapana, ndikuhamagara ku kampani yabo ndikubabwira vraiment tufite madiyama meza. Tufite madiyama meza ya ma première qualité comme ça iyo umaze gukora paiement comme ça duhita twohereza amafaranga. Twohereza marchandise bakoze paiement déjà. Ouais. Il faut d'abord payer et puis on va t'envoyer la marchandise. Ndiyo. Ni madiyama ya bien. Uzabaza abantu bose. Tufite madiyama ya bien kabisa, hakuna shida. Hakuna. Pardon kidogo. Hano kubona wirukankana ibintu by'amafuti hano. Pardon. Joli. Abo se n'abandi uri gusikaminga. Joli ni biki? Ngo ufite diyama. Fata iyo diyama yawe yirye kwasi. Joli wabaye iki? Ah, Yagenze gute sheri wawe? We. Ibyo ni ibiki? Fata si ibyo wita ibyawe nyine unsobanurire. Ubu waje Kigali uje gusikaminga. Sikia. Umva. Uretse gato. Uretse gato. Joli, ikala kwanza tuongee. Che. Munyinishe. Badusobanurira ubundi icyo ni iki biri ugenda ubeshya abantu. Ndi kukubaza kutansubiza. N'amagambo yose uba ufite nayo numvaga kunsubiza birakunaniye. Hapana, ingi iyo nyine iyo ngiyo iyo. Sikia. Joli, sikia. Pardon, subiza. Pardon. Sikia. Ngeza gute? Hapana. Ndafite mati. Nyishyura hano. Nyishyura. Joli, pardon. Ntunkoreho. Tukale kwanza tuongee kidogo. Shaka uko tubarana kuri iriya diyama yawe. Shaka y'icya kabiri. Kandi nyibone. Biravuba se? Sikia. Umva umbwire. Ntukomeze kumpamagara. Ndikunyumva neza. Cyazi ikintu ngiye mbona twagukorera no kugufungisha. Joli, sikia. Usiende ku polisi. Igirayo. Usiende ku polisi. Asoni. Hapana, vitu ya madiyama basi tushire kuwande mimi nishakupenda. Njyewe narakukunza. Vitu ya madiyama basi nkundana n'abasikama sinjya nkundana n'abantu bameze nkawe. Sinshobora. Sasa shida gani? Probleme gani shida? Umva. Mabili. Ikintu gihari. Wayifata ukayirya. Nuko ikintu cyo kigiye kukubaho ntabwo ugomba kubyirengera. Hapana. Yes. Joli, pardon. Igirayo. Joli. Pardon. Joli. Boss, Nimewe maviatu yangu hapa. Jenera mambo yetu sana. Juma televiziyo. Boss ni amafaranga. Maze gukora amezi 6 muri amezi igiceri cyane. Aho muri kumeka amafaranga. Sasa beti na wewe. Nangi iki? Kuva wazanga unyeka amafaranga nyaguha. Ai ndawuko yaranrangi. Ahubwo ngi kwishyura wajya Beti mwana kuna vima. Ya boss, ni amafaranga. Nakumbuye wiki. Boss nakuanza kushakira kazi. Ndakutafutia kazi kule mu mabuye y'agaciro. Siko nakubuye beti yangu. Boss izo renge nawe nizishaka.
izo nenge zarangiye uzana Basi ntegereza ndagende kuvunjisha. ntabwo utegereza ndategereje amezi 3 mwihanganira nategeye Ipeti zona ndagifara. bose ntabwo byumvikana Unataka nifara ipeti. bose gutegereza igihe rero guta igihe mbabarira rero mu mafaranga niba utayambaye rero ngo bigishe muri mashini Ipeti Peti. Peti tia mashine yangu hapa. bose n'inkweto nagira nzifatire Peti tia byangu hapa. ntabwo imashini iva amafaranga Peti nenda ku banki nikamata franga ndio nikulipe. maze ngo amafaranga ajya mu magana abiri ayo mukorera byonyine unayi murayambemba nirwo ngo amafaranga nijye ubuswagira ni wowe nkorera Peti mwana kuna vimba? Unanivimba hapo? ibi twisubize muri kongo iwayo nawe wanayikora Peti. nihangane igihe rero mu gihe uzajya Niba nyaronda mnakuwaga hela. dore n'inkweto naje Peti. Unawewa mashine yangu? Iyi